Oh yo, memang lama tak ada start lah. Bagi itu kunci saya buka boleh pasang itu bateri. Okay, customer kunci rosak, langsung tak boleh start. Dia punya board emo chip rosak. So, sekarang kita datang tolong customer program baru design punya VM kunci lipat. Okay, so sekarang kita tekan. Okay, so kunci, so potong, kita masuk tekan on. Okay, tambah tak? Tak boleh start punya. So sekarang kita nak read dia punya dalam punya cast system. Sekarang ni loading lah dia program. Okay, cuba satu kali kita masuk kunci, pusing. Off. Okay. Kasih kereta start dulu. Lama tak ada start.